Bwana asifiwe. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Abakristo Imana tikeneye abakristo bagashushye baza bashuha mu kwa mbere mu kwa kabiri bagasubira inyuma. Imana ikeneye ngo tuyizere mu bibazo no mu bikomeye. Ibintu bibiri bikomeye Imana izitinye, ngo izitinye umuntu ukunda Imana no mu bibazo. Umukristo ufite kwizera ngo azatangaza intsinzi, wakaririmba intsinzi yo kunesha kandi urugamba rugihari, ngo biza bikora Imana ku mutima, azamenya ko uyu muntu afite aho yavuye, afite naho yageze. Dufite abakristo benshi bameze nka Mukayo, bazi gusingiza Imana iyo biha bigenda neza mu miryango no mu nzo zabo, ariko bagera mu bibazo bagatuka Imana bakerekerayo. Ariko abizeye Imana kubera ko ari Imana ishoboye byose, bakizera ko Imana itodusiga. Bwana asifiwe. Bahora bayizeye mu bihe byose. Urwanire kwizera bera bahawe rimwe. Abagabo benshi bataye kwizera barapfuye bagwa mu butayu, ariko Yoshua na Kalebu baravuga ngo nubwo nimba Imana iri mu ruhande rwacu, ngo bibutsa amazi yavuye mu gitare bibuka inyanja, ngo bibuka ibirimo n'ibitangaza byakorewe muri Egiputa. Baravuga ngo Imana niba twishimira mu ruhande rwacu, ngo abanaki tuzabarya nk'imitsima. Bwana asifiwe. Ako mukunzi gisirimba yene, Imana ibaheze umugisha. Turi mu gihe gikomeye. Bwana asifiwe. Imana yateguye guha impano kugira ngo ukine nimero yawe neza. Niryo jambo ngiye kurangirizaho. Uhagarare mu mpano yawe, ukine nimero yawe neza. Nudakina nimero yawe neza, hano inyuma hariho abagabo benshi Imana ihaye yambika bazoza gukina ya nimero. Imana tuzemera ko umupira ushobora kugenda. Nubona urananiwe nta rungu ryawe rizabayo. Nimukine neza. Haleluya. Mukine neza. Tibishoboka. Nimero 11 ni nimero 11, nimero 3 ni nimero 3. Kandi buri muntu wese afite nimero Imana yamuhaye gukina. Kina neza. Mugende kuko bikwiriye abo mwambe mu munezeze muri byose. Mwera imbuto z'imirimo myiza. Kurakina kuyihe nimero. Bamwe bambuye uniform nimero yabo. Imana yarababuze, Imana ijuru ryarababuze kugira ngo ribakoreshe ibikomeye. Murwanire kwizera muhagaze mukuri, umuntu wese ahagaze ku nimero yiwe. Haleluya. Tuzamura amaboko ya data. Atukuza Bwana amajeshi. Hari abagore mu cyimbo cy'abeshi bananiwe. Hano inyuma hari abagore bafite nimero biteguye bahe bambara ko barambara ibirato. Nuzoza ubona warananiwe kurasobaganya. Hano inyuma hari abagore b'intwara ko barakina bambariye ba Rusi na ba Esteri. Ni wewe wabasubiriye ariko nunanirwa. Kina neza. Mugende kuko bikwiriye abo mwame mu munezeze muri byose. Ndavuga amagambo 3 gusa. Cyambere ndashima Imana yemeye ko tubaho kugeza uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Abakomeye benshi bari baturusha ifaranga n'imbaraga barapfuye, ariko turiho kubera umugambi w'Imana. Nishimiye kubona bene data bose bari hana bonzi nabo ntazi. Imana yarakoze kuturinda. Haleluya. Nari nyanze kuvuga kubera ko naravuze cyane hano muri iki gihugu. Nari nsa n'uwazinze ibikapo, ariko ndashimira Imana kuri aka kanya mbonye. Ndasoma ijambo rigufi cyane mu rwandiko rwa Yuda. Umuntu ubangutse nadusomere Yuda. Ndavuga amagambo make. Rwandiko rwa Yuda isura ya mbere ni isura imwe igira umurongo wa 3. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Kindi ndashima Imana ko Imana yabatejeje inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Hari ibihe tutazicuza, ni ibihe twabaye imbere y'Imana. Hari ibyicaro byinshi twicayemo tuzicuza, ariko umwanya twabaye imbere y'Imana tuzagera tuwicuza. Duheze Imana ubwiza. Atukuzwe. Dawudi yarabisobanura aravuga ngo kwicara mu nzu y'Imana umwanya muto ngo biraruta imyaka ibihumbi twinezeza mu byisi. Ndashimira ijambo ry'Imana kuko abakozi b'Imana mubakubitira amashi.
Imana ibahumugisha. Twaje tuje kubategera kubera amavuta y'Imana yabahaye. Ubu dufite abavuga butumwa ba fake benshi bo kubwiriza imigisha gusa. Twinjiye muri Kanani kandi nta butayu nta Kanani tibishoboka, ariko kugira ngo banezeze amarangamutima y'abantu. Imana ibahumugisha. Hari ikintu Imana izobaza abapasiteri n'abavuga butumwa, nuko batababwiye ukuri kweruye. Imana iheze umugisha ikiduha abavuga butumwa beza kugira ngo abakristo bakiri mu murongo bakomeze bakure. Haleluya, haleluya. Mu bihugu by'Abaromaniya ngo abana baza bavuka bakababwira ngo ntamani baho, ntamani baho, ntamani baho, ntamani baho. Umugore umwe ngo wari ukishijwe yaraye akoze ubukwe n'umugabo we, ngo aramubwira ngo kubera ukubavuze ngo ntamana ntamana kandi jewe nawe tuyigira mwacu yivuge. Umugabo aramubwira ngo ninyivuga ngo barakwica usigara n'umupfakazi. Aramubwira ngo kuba umugabo w'umunyabwoba ngo ahubwo nyo umupfakazi w'umugabo wapfuriye Imana. Iyo umuntu avuze ubutumwa neza uzawumva usingirije abandi imbaraga muri mikoro. Duheze adukuze. Turi mu gihe gikomeye, abavuga ubutumwa benshi bamaze gucika intege. Turi mu gihe gikomeye, abaririmbyi benshi, abanyamasengesho benshi bacitse intege. Dukeneye abavuga ubutumwa kubera ko dufite crise y'abavuga ubutumwa. Turashamburiye mu izina rya Yesu. Tupepe Bwana wa majeshi. Oh haleluya. Oh dufite abaririmbyi benshi ariko dufite crise y'abavuga ubutumwa. Mu gihe dufite za ministeri zagiye ziyungayunga, ariko abavuga butumwa n'abaririmbyi n'abanyamasengesho bavuga Imana badafite, buzuye umwuka n'umusemburo w'igifarisayo kuvugira Imana hano. Dore imbaraga z'Imana ntizazireberwa hano, zazireberwa hano. Satani ntaza atinya amagambo bavuga. Ikisigiye cy'uburyoza sinigiye cy'ubugenge. N'abagabo bavuga ibiri mu mutima kandi abo ni bakeya. Turashima Imana ko ikibadutishije. Haleluya, haleluya. Bibiliya yavuze ngo turwanire kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Iyo uhushije kwizera usigara uri umukristo w'umunyedini. Onywa meza wo kwinjira Pasaka na Pentecoste, ariko ku Mana ni 0,0 = 0 mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Ni abanyedini. Idini ririca kandi riramugaza. Imana ikeneye abakristo bavuga Imana bafite. Abakristo bataratakaza kwizera. Kwizera ntabwo ari muri teori, ni urukundo dukunda Imana. Kwizera ni umuntu ukunda Imana. Yohana yaranditse aravuga ngo umuntu ntakunda iby'isi, ukunda Data wa twese ntiko bakuri muri we. Imana ikeneye abaririmbyi bavuga Imana bakunda. Iyo tuvuga Imana dufitemo kwizera, tuyikunze, tiwokora icyaha ngo kirarane. Kubera twohemukira Imana dukunda. Nta muntu uzemukira Imana akiyukunda. Ubundi ni nkaho abantu gusa urukundo rwarashize basigana n'amagambo. Ariko Imana dukeneye ngo twizere Imana tuyikunde. Habe n'umuntu gusa nkunda sinyo muhemukira. Sinkansi Imana watanze umwana wayo w'ikinege. Imana yakuremye. Jewe nubwo gusubiza ifugo mfata, nyo kwibuka ko Imana ariyo yandemye kuko ingira ikinyugunyugu. Ta simba mpare. Mbande muri hewani gusa. Mukunda Imana mu izina rya Yesu. Duheze Imana ubwiza. Oh haleluya, haleluya. Gukunda Imana niko kuyizera nyako. Ukaza urya muri wenyine ukumva utoyihemukira. Impamvu ya mbere igomba gutuma twizera Imana ngo ni Mungu mwenye mamlaka juu ya mambo yote, juu ya magonjwa, juu ya umaskini, juu ya vita, juu ya hali zote. Kubera ko ari Imana ifite imbaraga. Hejuru yayo nta yindi Imana, iburyo ni bumoso ntayo, ikuzimu ntayo wobona. Kubera ko ari Imana iri hejuru y'ibike, iri hejuru y'ibikomeye. Tugomba kuyikunda. Imana ibaho mugisha ko mwaregeye ibyuma. Mungu anaye ishi juu ya mbingu zote, juu ya hali zote. Bwana asifiwe. Imana yambaye umubiri 100%, yambaye n'ubumana 100%. Yesu Musa ataha ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya
ataragira igitangaza na kimwe akora. Bibiliya izivuga ngo yategereje amategeko y'Ikiyahudi, ngo avuga ngo umwana w'umuhungu ntagomba kugira icyo avuga atarenze imyaka 30, ngo akagera imbere y'ibimuga afite ubushobozi bwo gukiza, ariko ngo agatinya amategeko y'Ikiyahudi n'igifarisayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ubwo bukwe mu gice cya 2 cya Yohana, ngo Yesu abutahanamo na nyina yarazi imbaraga ziri muri Yesu. Agatabo ka mufano uri Yohana kaza kavuga ibitangaza bitari muri Bibiliya Yesu yakoze. Kaza kavuga ngo umunsi umwe Yesu ngo yakinye n'abandi bana, ngo bamara abana barihisha. Yesu ntiyageze aryogora kubera imbaraga z'ubushobozi yari afite. Ngo abana ngo bihishe, Yesu ngo araza ngo arababwira ngo abagore bagaze bamwita bene babanebwe bajya bavuga nabi cyane. Ngo babona araje bakavuga ngo dore cyagihigo cyageze gikora ibintu birenze imyaka yiwe. Ngo bakavuga ngo dore cyagihigo kandi kiraje. Ngo bamwe bakanga ngo ntakina n'abana biwe. Niko gatabo ka mifano iri Yohana kitanditse muri Yohana yaravuze ngo ibitangaza byose byakozwe Yesu yakoze ngo iyo byandikwa muri Bibiliya, abindege ntibo ishoboye, abafite imodoka ntibo bishoboye, ariko ngo bandika Samari. Mufano uri Yohana uravuga ngo umunsi umwe ngo aragenda ngo umnyina wabo bana ngo arababwira ngo bagiye ntibahari, ngo arababwira ni mumwihishe kiriya gihigo kiraje. Ngo binjira mu rutara, ngo hagere Yesu aravuga ngo se babana bandi bari hehe dukine. Ako Yesu azi kwibarisha ba duheze datubwiza. Haleluya. Yesu azayiraza Nyanza nimukagira ngo ndahaye kubona bibaza bikakujwigiriza, ariko ngo hareba kwizera kwacu. Bwana asifiwe. Yesu arabanza sankuhaye wumva nyine arababwira ngo se ko mpanyumva utuntu duhadugira hariya, ngo nutwana twene ngo mwabana bihene ngo nimuze hano, ngo bwose bwamabuza buhaye buhebewe. Imana yakuremye gutyo. Bwira mugenzi wawe yo kugira inyoni tiwovuga, yo kugira nyamujongo, yo kugira uzukunda Imana yishime kubera ko ari Imana mwenye nguvu cyo yamamuraka yote. Duheze Imana bwiza. Haleluya. Haleluya. Ibyitwa Imana bizabigira amaguru ariko ntibigenda, bagara amaboko ariko ntibivuga, bigira n'akanwa ariko ntibizabivuga, ariko Imana yacu zikora. Haleluya. Imana yacu iri mu ijuru ahera cyane, izivuga kandi zikora. Duheze Imana ubwiza. Bwana asifiwe. Gukunda Imana tuyihemukire ngo ube umunyedini. Undi munsi ngo Yesu agendana n'abigishwa biwe, ngo agendana n'abigishwa biwe. Bwana asifiwe. Mifano uri Yohana utuntu tubiri twanejeje cyane. Ngundi Yesu we yagaze ngo kujya abana baza bagira inyoni, akarema gakaratasa inyoni kamiguruka, ifite amagufwa, ifite inzara n'amababa n'amashara n'umutwe n'amazuru, kubera ko ari umuremyi. Yesu ntiyigeze aryogora, iyo akoze ikintu kiza kiremeka, kandi kubera imbaraga agira ngo iyo abuze uko agira muri stoke byashize ngo azarema bishasha. Ukubitira Imana amashi. Birashoboka ko uhatekereza ngo utinze mu butayu, utinze mu bibazo, ariko Imana izozana bishasha. Kana yigariraya Yesu aravuga, nyina aravuga ngo icyo ababwira ari cyo mukora, ngo yongorera abahereza arababwira ngo muzuze amazi mu ntango. Haleluya. Ngo bagisogongera ngo bumva ibintu biryoshe, ngo batangira gutonganya protokolo, ngo se mwabanje kuzana ibibishe byakozwe n'amaboko y'abantu. Yesu azarema bishasha iyo byarangiye. N'Imana itazayifashisha imbaraga z'abaturage, ntabwo yosaba musada ku bazungu, iyo izikora izayiringira imbaraga zayo mu kwera kwayo. Duheze Imana ubwiza. Haleluya. Imana twizeye ntabwo ari Imana, ni nyarumana. Usizi kwicecekesha, tizivuga vuga, zivibura rimwe. Isanduka ry'Imana ngo riranyagwa, ngo baraza Imana hamwe na Dagoni. Isanduka ry'Imana riri mu Imana ngo bayishira hamwe. Ntabwo Imana yarwanya ngo ifate Dagoni yinige mu ijosi, oyaye. Imana ngo yaravibuye Dagoni ishanyagurika, ikubita umutwe iriya ngo basanga byabongaguritse. Bwana asifiwe. Ibihe tunyuramo tugomba gukunda Imana kuko Imana iratwibikiye. Umugabo ngo w'umusaza w'iwacu ngo yitegereje ku pongere yamavuga ngo ariko abazungu bakoze ku pongere ngo baratwibikiye.
kupongere tuyavuga indege cyangwa bato nibyo bikomeye cyane. Aravuga ngo Imana ngo umuntu ngo abazungu bakoze kupongere ngo baratwibikiye. Nudakunda Imana ngo uyizere, Imana iratwibikiye. Bwana sifiwe. Abantu buzuye umwuka w'ubufarisayo kandi Imana ntizigendera kuza abafarisayo. Mwene data yabikozeho umusemburo ngo nimutekure umusemburo w'abafarisayo. Umusemburo w'abafarisayo uvuga Imana hano ku rurimi ariko ngo umutima udahari. Abafarisayo ngo bagaze bavuga Imana bagakoreza abantu imitwaro badashobora kwikorera gutunga intoki. Iyo umuntu avuga ibyo adakora akavuga Imana adafite, wabaye umwuka w'umufarisayo kurakorera abandi ibyo wowe utotunga urutoki. Imana ikeneye ngo tuyizere kuko iri hejuru ya byose. Haleluya. Bwana sifiwe. Kindi cha kabiri gikomeye cyane, Mungu hawezi kumuacha kama mwanadamu mwadilifu ama mwaminifu. Niko Imana yabwiye Yoshua. Imana yaramubwiye ngo uko nabanyaga na Mose ngo yari yabambukije inyanja itukura ngo Abisirayeli bacika intege bari mu butayu. Imana ngo iza kumubika yonyine, iravuga ngo umugaragu wanje Mose ngo ari kimubikira Yoshua bagendanaga ku manywa na nijoro, wari uzi ko Imana izikora. Aramubwira ngo umugaragu wanje yapfuye ariko ngo niwe uzabasha kugeza abana ubwoko bw'Isiraheli mu gihugu cy'amasezerano. Aramubwira ngo jewe ntambaraga nshobora kubona. Imana iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Wowe ngo ukomere kandi ushikame, sinzagusiga kandi sizaguhana. Imana ntabwo izodutabo yahamagaye. Imana ntizodusiga nubwo twanyura mu butayu. Imana ntizisiga bayo, tibishoboka. Umubyeyi yakwibagirwa umwana yabyaye ariko Imana ntiziyo kwibagirwa abantu bayo yaremye. Haleluya. Tibishoboka. Yabwiye Abisiraheli ngo nzobaheka, mbahekane n'abana banyu, mbahekane n'abuzukuru banyu ngo kugeza ku buvivi. Imana iziduheka. Imana iziduheka. Abantu benshi ntibaza babibona kuko iyo Satani yashatse kukumara imbaraga aza kunogora amaso yo kwizera kugira ngo ifate Adamu na Eva muri Edeni ngo wariti yashaka juu ya wema wa Mungu na nguvu za Mungu ibakuramo amaso yo kwizera. Abantu tibizera Imana. Tugomba kwizera Imana kuko Imana iri hejuru yayo, ntazi Imana igira imbaraga ziruta bo mutekereza bakomeye. Imana yihutira gutabara kuruta ambulance, kuruta na polisi zikomeye kubera ko ufite imbaraga zikomeye. Dukubitira Imana amashi. Duheze Imana ubwiza. Haleluya. Mukunda Imana muyizere kubera ko bene wanyu bo gusiga inshuti zo gusiga ariko ntiyo dusika. Iyo ni ijambo rikomeye. Mu ntambara nzabana nawe, nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro sinzagusika, nzabana nawe. Ariko shiraho kondisi aravuga ngo haleluya. Aravuga ngo ariko amategeko yanje ngo uzuyibwira ku manywa na nijoro ngo ntukaci iburyo cyangwa ibumoso. Hari abantu bahonyanguye amategeko y'Imana. Bwana sifiwe. Imana ikeneye ngo twibwire amategeko yayo ku manywa na nijoro. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo wahirirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ticarane n'abakoboyi, tagendera mu nzira z'abanyabyaha, ngo ahubwo amategeko y'Imana niyo azayibwira ku manywa na nijoro. Uwo ngo azohwana n'igiti cyatuye hafi y'imigezi ngo kizacera imbuto mu gihe cyose. Bwana sifiwe. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Abakristo, Imana tikeneye abakristo bagashushye baza bashuha mu kwa mbere mu kwa kabiri bagasubira inyuma. Imana ikeneye ngo tuyizere mu bibazo no mu bikomeye. Ibintu bibiri bikomeye Imana izitinye, ngo izitinye umuntu ukunda Imana no mu bibazo. Umukristo ufite kwizera ngo azatangaza intsinzi, ngo akaririmba intsinzi yo kunesha kandi urugamba rugihari, ngo biza bikora Imana ku mutima, azamenya ko uyu muntu afite aho yavuye, afite naho yageze. Dufite abakristo benshi bameze nka Mukayo bazi gusingiza Imana iyo biha bigenda neza mu miryango no mu nzo zabo, ariko bagera mu bibazo bagatuka Imana bakerekerayo. Ariko abizeye Imana kubera ko ari Imana ishoboye byose, bakizera ko Imana itodusiga. Bwana sifiwe. Bahora bayizeye mu bihe byose. Urwanire kwizera bera bahawe rimwe. Abagabo benshi bataye kwizera barapfuye bagwa mu butayu, ariko Yoshua na Kalebu baravuga ngo nubwo nimba Imana iri mu ruhande rwacu, ngo bibutsa amazi yavuye mu gitare bibuka inyanja, ngo bibuka ibirimo n'ibitangaza byakorewe muri Egiputa. Baravuga ngo Imana niba twishimira iri mu ruhande rwacu, ngo abanaki tuzabarya nk'imitsima.
mukomeze kwizera abera bahawe rimwe. Turi mu gihe Satani aha yaca intege abafite kwizera, akatwereka benshi bananiwe, ariko uzibwira ngo nubwo wananiwe warushe, abenshi barushe, dusimba intumbi z'abananiwe. Twiringira imbaraga z'Imana zakomeje ba Eliya, imbaraga z'Imana zakomeje intumwa n'abahanuzi, zatumye barwana baratsinda. Twishimira insinzi kubera ko Yesu Kristo yaratsinze, ntabwo tuzatsinda. Haleluya. Tuzatsinda. Kubera ko abantu bananirwa kuvuga Imana nyamana, kubera ko abantu basubijwe inyuma n'ubusa. Mukristo ageze mu rugendo baramubwiye ngo hano imbere hari intare, ariko ngo ayegereye asanga n'intare ziziritse. Ibigeragezo duhatunyuramo n'intare ziraziritse. Turi kumwe n'Imana yacu tuzatsinda. Haleluya. Ngahegera agasirimba kagufe papa. Imana ibaheze umugisha bene data. Abantu bose muzirikane kwizera. Nurwanira kwizera imbaraga z'Imana. Ntabwo twizeye Bayali, twizeye Imana umuremyi w'isi n'ijuru.
mugiye kugisubiraho ubunyine mukubitira Imana amashi mwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Ako mukunzi gisirimba yemwe, Imana ibaheze umugisha. Turi mu gihe gikomeye. Bwana asifiwe. Imana yateguye guha impano kugira ngo ukine nimero yawe neza. Niryo jambo ngiye kurangirizaho. Uhagarare mu mpano yawe ukine nimero yawe neza. Nudakina nimero yawe neza, hano inyuma aho inyuma hariho abagabo benshi Imana ihaye yambika bazoza gukina ya nimero. Imana tizemera ko umupira ushobora kugenda. Nubundi urananiwe nta rungu ryawe rizabayo. Nimukine neza. Haleluya. Mukine neza. Tibishoboka. Nimero 11 ni nimero 11, nimero 3 ni nimero 3. Kandi buri muntu wese afite nimero Imana yamuhaye gukina. Kina neza. Mugende nkuko bikwiriye abo mwambe mu munezeze muri byose. Mwere imbuto z'imirimo myiza. Kurakina kuyihe nimero. Bamwe bambuye uniform nimero yabo. Imana yarababuze. Imana ijuru ryarababuze kugira ngo ribakoreshe ibikomeye. Murwanire kwizera muhagaze mukuri. Umuntu wese ahagaze ku nimero yiwe. Haleluya. Tuzamura amaboko ya data. Atukuza Bwana amajeshi. Hari abagore mu cyimbo cy'abenshi bananiwe. Hano inyuma hari abagore bafite nimero biteguye bahe bambara ko barambara ibirato. Nuzoza ubona warananiwe kurasobaganya. Hano inyuma hari abagore b'intwara ko barakina bambariye ba Rusi na ba Esteri. Ni wewe wabasubiriye ariko nunanirwa. Kina neza. Mugende nkuko bikwiriye abo mwami mu munezeze muri byose. Hariho abagabo benshi ibihumbi n'ibihumbagiza. Imana tizemera ko umurimo wayo ugenda gutyo. Imana ifite abandi ibihumbi. Jipange sawa sawa. Ko turakiniga. Tembera saka. Abeshi igitego cyarabinjira. Igitego cyarabinjira. Satani yabakubise igitego. Ariko abantu bagihagaze neza. Icyambere abantu bagenda neza. Bibiri ivuga. Bagira amaso azareba neza. Tibaza bahuza. Tibaza bagira gutya ngo bagume bareba amaso. Bene aryo amaso yo kureba gutya. Baza bareba imbere. Songa mbele. Hakuna kurudi nyuma. Kina neza. Dufite abashumba baba bakina bagahusha akabumbu. Bagasha Bernard. Dufite abaririmbyi bash. Bakoze Bernard. Uhagarare neza.